محلی حاضر 20 ساله مهمه با 21 ساله میشد سیوم با اینو اما سیومتش آفیس با بارکا کتی و میکنه مشغول میشد میرد پولوی میشکد بعد آشخونه میرد میشکد اول همون تربیه از خونه سر میشد میگن اول که مثلا خونه با خودمون که یاد دادیم بعد اومد با همین اراده بهم همین کار کرده با اراده بهم نمیدونستگی چیزشون یاد دادن обычно кудакой синдром Дауна зрительный память доран. Ино ҳам як чизе ки нишон додед ки тез запоминат мекунану ба худ мегиранд ҳамон чара. Интернат да мехонд рафта меомад аввалаш камтар башид баъд омӯхта шид баъд ҳам хел худаш мехостагӣ шуд да мерам гуфта. Хе рафт хонд ҳамонҷа баъд олимпиадаи махсус ба вай шуд да дохил шуд дидан ҳамҷа ба чанд бор ки мусобиқа гузарондан да ҳамон интернат ба ина гирифтан ҳамон мусобиқа равон кардан якум бор белгия ба равон кардану баъд дуюм бора австрия ба зимни спорт кати олимпиадаи зимистона аз сеюм бор баъд абу даби 3 бор рафта омад аввал да ино гирифтан 50 метра давидан баъд 100 метра давидан баъд 200 метра عشق نوشتن در من تقریبا در 10 یا 10 سالگی پیدا شده بود اما اون وقت البته نمیتونستم بنویسم چون که اون نوشته همینطور مشق بودن مشق جمله نوشتن یا مشق شعر نوشتن یا که از کتابای کلاسیک شعرهای پسنده رو انتخاب میکردم و جای تخلصی اونو تخلص خودم جا میکردم و همون شعر مال من میشد همون وقتا نور محمد انسان هستم 27 سال دارم در حال حاضر با کارهای آرایشگری مشغول هستم اما در گذشته در انتشارات معارف همچون محرر کار میکردم در سال 2021 مجموعه اشعارم با عنوان به نام عشق نشر شده بود جدی به شعر و شاعری مشغول شدنم تقریبا سالهای 2016-17 بود وقتی برای اولین بار انجمن مشورتی شاعرای جوان در اتفاق نویسندگان برگزار شده بود اومدم از اونجا شعرهای مرا استادان خوش قبول کردن البته شعرهای خوب نبود اما شاید استادان دیدن که در من استعداد شعر گفتن هست و پایه‌آینده هم امیدوار بودن که پیشنهاد کردن که به انجمن جمهوری مرا بفرستن بعد از انجمن جمهوری من با استاد دولت رحمانیون خیلی زیاد کار کردم سر اشعارم بعد از سال 2016 تا همین امروز استاد یگانه هم در فن شعر استاد دولت رحمانیون و هر موفقیتی که در شعر دارم از استاد وابسته است اصلا برای پیشرفت کردن در زندگی مهم نیست که مثلا تن سالم داشته باشی وقتی انسان عقل کامل دارد دیگه هیچی مهم نیست برای او میتواند موفق شود در زندگیش از قصد درود کار گیرد موفق میشود متاسفانه در جامعه ما نسبت معیوبان همین گونه فکر میکنند که برای احتیاط کردن از خانه برآمدن معیوبان شرط نیست خواندن یا فعالیت مهنتی کردنشان ضرور نیست با معیوبان در عائله هایی که کودکان معیوب تولد میشوند از همان کودکی با آنها زیادتر کار کردن ضرور هست چون اگر با شخصی معیوبیت داشته از کودکی کار نبرند در عائله هم در مکتب با وجود آنه که قابلیت داشته باشد استفاده برده نمیتواند شخصی معیوبیت داشته از همون قابلیت خود عین زمان در تشکیلات جمعیتی نیروبخش همچون حقوقشناس فعالیت دارم همچنین حقوقشناسی منطقوی برنامه LSP یعنی دستگیری حقوقی برای تشکیلات های جمعیتی در
минтақаи шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои тобеи марказ ҷалб гардидаам. дар доираи ин барнома ман уҳдадор ҳастам, ки ба ташкилотҳои ҷамъиятие, ки дар ҳудуди шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои тобеи марказ фаъолият мекунанд, машварати ҳуқуқӣ пешниҳод кунам. бинобар ин ба дигар нобиноён, дар кул ба тамоми шахсони маъюбият дошта тавсия медиҳам, ки донишҳои техникиро омӯзанд, маърифати худро вобаста ба истифода бурдани технологияи иттилоотӣ мустаҳкам намоянд, чунки ин имконияти шахсони маъюбият доштаро ҳам дар таҳсил, ҳам дар фаъолияти меҳнатӣ зиёд мегардонад. ман Парвиз Бобушарипов, президенти Кумитаи миллии паралимпии Тоҷикистон. Рости гап, ман аз соли 2005 аз беғарзи корам ба рондани таксӣ машғул шудам. Когда я такси езжу, да, вот я и подрабатываю, и у меня настроение тоже поднимается, да, потому что я вот гуляю, как бы, да, и на это и подрабатываю, и вижу многих людей, я с ними общаюсь. Я не разделяю себя от общества, да, потому что меня общество тянет к себе, да, вот то, что не дает мне даже думать о том, чтобы я отделял себя. Когда клиенты торопят или говорят, давай езжай побыстрее, я тороплюсь, я только одно говорю, что меня дома дети ждут, да, вот семья ждет дома. агар мардони раҳ дар раҳ бимонанд, магу конон ки шахсони нотавонанд. агар худ мобайни нимароҳанд, умедеро ба манзил мерасонанд.